gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badam, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, kat napan ka bimulod kin ni Kapitan. Di mo mat inusosar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin dagita, inton masangap. Masangaw, masadut ka laang. Apay ayang aming nga apurado ka. No kayat mo di si Kanti mang tarimaan. Na, kasano nga'y no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni Parinteng. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagas tan. Pare, good afternoon. Kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sanak lang ang lumabas pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pabuludan pare. Kat no di mo pa insubsublay, tiragadi a binulod mo. Iso ajak matartarimaan, di pagmasitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli pare. Saan ka diya madanagan? Tasan amapukaw dayay. Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan pare. Na, makan mati umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may. Kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka buta pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Mabalinan ti upat aso pa. Anya? Ay, may sakaban kumamit ito Na, pare. Nagadunay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nung ay kagudwa ka ban pare. Ada. Upat la abasaw. Wano upat aso pa. Nagadumad na ta bulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige pare. Anayam nga roday. 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan pare. Inam abasaw. Mabalin siguran. Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito itersinak nakabadong kan marituyang. Talaga saanan, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kaskadaragadi ni Enteng. Buludan dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa. Nalaing da abumulod. Ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare. Ni Marituyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanan, ti saan nyo apagkinaawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot kan ka, noan niya ti umay mo buludan. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badungko kin ni Kapitan. Taay na, nagadumot ti bato kin itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam di ta Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mong nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko ngayon bagakin ni Marikwana ganyan. Ngala, tapno awadan ti Rirey. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen, Marikwanang, kan Maribanang. Partakam nga raw, tanas kan ngagluto akaw.
Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto lang takuman. Ay kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ayun ay matikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay, nasan kan nga reklamaw? Tanapan ko binulod jay maabutan abigaon ni Marikwanang. Tapno mataepak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan tingipin ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si kala nga ya. Awan, madi ang pagbuludan iti bagas na iti kapitan. Kabat bato mo yung pabulod na. Ken madimot apagbuludan iti bigaon ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigaon na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga eh. Kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana nga aglugan, kuwaraw. Ngay, inyo tumayo aramidan ngay nga ro dito paradaan may tatabadaw. Umay ko man buludan dahil ta tricycle mo. Ay, di mo buludin na. Pagpaspasadak. I-tricycle ani Chip ko ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkag. So, di mo ni paidam. Tagkumpare kami, Mike, kanya Uncle Mau. Amok dayta. Kaya no ideobing ka pa, ikat may sa ka nagiti nagaw-awer king ka. Kasta ka day. Wine, agsangit ka nga may, no ni Uncle Mau, ti mga awer king ka. Takasanaw, kit agsangit ka labas si tiday, kadilan na kan. Unay mo daytan. Siyak ni Tata Badong Mau. Nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya. Tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, titrak-trak Mau. Ha? Ay, sige nga raw tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwarog Kaya namumpay. Ha? Kaya no siyak pa ti parasok at titilampin Mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag. Isublik mo lang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ha? Ala, ina ko na. Chip, isubli na nga tadya tricycle, ma'am. Isubli na. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ay, niya. Isugayam tinang awerkin ka idibasit ka, may. Na anos mo gayam dahil talakay. Ay, saan ka man apumanag na dito isang wanak ta maulaw ako, araw. Problemado ak nga raw nanggal. Ay, ano ti problema, aya? Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha? Impabulod mo ti tricycle mo? Kuna na mo ta mabiit lang. Angam na di mo tla sumangpatan. Ay, ewan na. Ay, isubli na iya dajay. Saanun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asan na nga isublay? Kaya no manon agamit ko ti binulod na. Awampay uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na dyan tricycle ka, wangkail. Kasla ka la ubing. Agtalda ka man. Silpo ti biyag ko tayo dyan tricycle ka. Na, Kat no ison ti asawak tayo dyan. yay! Awan samot ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti urayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpet tumala siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wan, Maray. Apayakas lang nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik day jay abigaaw. Nay, apay ka ta saanan ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot ma. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawampay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusong rudan ti kasya klase ti bigaw, Maray. Isublim kit din kanya. Tausarak pa'y day dyan. Awan na talaga. Sanin ngayon subli ni tatabadong ti tricycle ka.
Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinampabuludan na yun. Awanin jay silpo ti biyag ka. Aglalate kan karag-karag ng silpo mo gam tibiyag mo, Chip. Ay, Ha? Chip, ah, ni tata ba daw? Oh, apay ngay, magmagnamat tayo. Ayan ngay ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa yung tricycle mo, Kwaraw? Apay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no dyan tingay, ti kalsada. Ha? Nagbuntog, mate. Apay ngay, inyawid mo kumamutlatan na. Yung kalahin na ni Jay, no kaya't mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabuludan ni tata ba daw? Awanin jay silpo ti biyag ka. Nagtana ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Ah, Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, no kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntog mo nga ron, yung tricycle ni Kwaraw. No ngay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay, katalahan dala nga. Jack mat kukwa. Ay sos, awan lat di ka aramidon si kabadong. Ala, no awan taramidam, ingka isublen, dagiti binulod mo agamit kini kapitan. Anya man na binulog ko. Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, kan ragaday. Ay, umay naalain, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-sobli ka na kita. Ay, banang dungaw. Aja tilot-lutom asidaan tayaw kada kwarag. Ay, jak kayat tagluto. Ah, apay ngay? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, iso day tati panggurguraam kanyak dungo. Ingka tarimaanan, tadyak makaluto. Ah, ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan na kong dungaw. Inaklaalaan na giti materialis ka. Uno usarag. Kas kumat lansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh, Kat no impabulod mo amin kan ni parim abadong. ah. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kayam. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan talaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Yes. Ingka alaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Narigati mabisinan. Iso ama padakon. Anya dagi dyan binulog ko king kaparay. Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakan ka ah. Malaparay, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo alansa je binulod mau. Manyapay. Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no jak isubli paray. Ay, mabitlaan, tayo nakalain. Mabitlaan paray. Na, isublinan. Ay, paray. Binulod magayam dyan kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko paray. Aja, naganda yun day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. So ano kayat mo amaala? Mapan ka ijay! Anya kamutin pare? Tasyak pa'y timapan mangala? Ay, kadwa na. Kat ijay laang may. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka ka. Eh, di mo asit ganyan, time. apayang kay. Eh, napudot ti ulo na. Eh, diyak kami natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaanan tan Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng takit awan usaran? Ha? Amo kaon. Saan ngayon subli ni tata bataw? Na, kasano nga amom? Amo ka. Tadjay tricycle ka. Kat di namot langin sublay. Eh, saan natan nga ilutuan ni Antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw? Ikarigata mo ti gumatang iti baro agamit mawang kail. Kaya di karigata mga ron ti gumatang iti baro at tricycle maw. Ay, sana.
Ikarigatak ama panalaan di tricycle ka, nga imbati ni Tata Badong iti tengah ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day di ataaw. Nasaya at mat, Mare, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, Wen, marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabali. ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na, ngamay na Maray. Mas di makalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmat. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Ay, inayadan mo ti mangan Ano mo ti inluto ni Antim Akanenta? Ay, maragsakan kami ni Antay. Tati narimaan tati lababaw. Paritay! Ambong anda ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ang kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan pare. Awan babain mo. Di mo amuti agi suble. Heh. Kanya, ay agawid ang arudon, paray. Wen, nasasayat pay. Tasaan da ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Diyak kano amot agisublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya't napabuludan dagiti kaaruba. Kan gagayam ta. Si kanto mga main. Apa basulon na ngay. Sika! Ay nanatoyang kentatabadong. Simple lang ang data. No anyaman ti binulod, rumbang nga isubli itinang buludan. Ala sige. Di naman tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isamam tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasadaw. Kitsaw-asaw. Saan mo'y tamaw-awatan ti sauda? Saan arumbang akatawaam ti adda diferensya na ataaw? No siyak ti saan ang mauwatan ti sauna. Saan ang agsasaw. Tapno di daan mo asaan ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon no agdamag, di ka katagsaon. Saan ka sumungbat Tapno di da maduktalan ajak makabalikas. Ay, Jay. yakamukon ka! Ha? Nauyaw kalaunay! Ay, sana panaguyaw day jay. Apay nga ron asabali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadi na pa'y mailimod may tikinangunguna. Nga Asino ti kasulod mo? Nakarupangat ka mat. Nakadanon kanyak ti aramid ni pare Badong. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Ay, manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Ay limastog. Ay nauyaw pay. Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay at inuyaw na. Ay agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na.
Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw, iti pada a tao. Ay, day tati di manon kanyak, akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan, tinasaya at kinsaan. Anya tigatangam itayan, kabadong. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray. Nagalasan ti saom. Kasanaw, kit imbagak itayin tigatangay. Ang paulit-ulit kamay. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitag tigatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nanggagmumit siguron. Wan, saan mo masapol a piksan, unay? Nanggagaw. Nanggag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalaag, tigatgatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matang. Ay, ilistampay lang, maray. Umutang ka, naglastog ka pa eh. Ingkan, ta sa anak ngagpautang. Inuwar mo lang arudan, ibabawin pa lang, may. Kunak ano gatangam? Utangam mat gayam. Saan ka pautangan? Ayan nga iti ginatang mo, Badong. Ay, saan ngagpautang da yabak? Apay asaan nga agpautang? Kano binayada ko, ti sigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Imbabawin na mo tan, tinruwar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na pailang, Mike. Si kalangarudan ti adda masapol na. Si kapay tagpalastaw. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agtirsinak to mamay, takumpitinsyak na tabaak. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta a pagpuunam. Day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta nodan to kwartak. Kitain naman day di aba. Awan pa'y igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to lakidan. Anya itayan tigatangam, basag. Gumana nga man iti ahuhan ng hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawan, basag. Wen huma, hahawad. Nga guray ka, talaak, wan. Wen, hahawad. Hanguna lang ni Huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung manggag, kan maawatan ni Baak, timbagan. Agang rahang ini hamon, yan ahuhal. Anya! Mga tangkay di ahukay kay habaw. Ay, rogyam manan, kabadong. Ha? Bigbigat agoy uyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Ano nga ini habaw kay ahukay kunan na. Adtoy tikat gatangam basag. Saan mo nga italtalak day taalaklak kayan? Ay, unay lakat ni Pari Badungan. Ay, naman ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namitlat na taermat ti luko a Paribadaw. Ay, saan nga agar aramid ni Pari Badong? Taaddan tumot gundaway nga mga nukas jay ti mapasamak kan kuana. Katawaan dan tumat. Tiyam muna kit kukuha namin agundaway. How? Agnakam tulaang no addan tumot pakapilawan na. Ay, una. Nang runa, no agsakit tinakam ti uyawan na. Ay, iyad adayom ama pasamak to kan kuana. Ti kasjay nga aramidan na itipada na tao. Ngem no isaw, ti pagnakman na. Ang mga numapasamak kan kuana. Tapno agbalbalew kan agnakan. Ay, ano ti agrek-reklamaw? Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle paray. Ay, mabayag adumanon di papanan nukas lapadulang paray. Na. Win ngem adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak paray. Uray na partak ti pataray, nulakit na laing ti driver, ay kitadayo ti aksidente. Saan mo ang maibagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, ta delikadaw?
Ay, mabibit ang makadanon no napartak kung naklangaro din pare. Ay, di ka man kundi palastog pare. Ay, noon dalakit ipalastaw, awan dakis na. Ang tinalastog. Adamat oras na amarpuog. Oh. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na paray? Ay, di ka uday. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay makasangsangit ka, ating kao. Ni ngamin hatamanong, hinatatawan na manong. Ha? Ni tata ba daw? Kinatkatawaan na ka. Wan hanong, naharo na dyan hatamanong. Bayam lata ni tata ba daw nga daing. Talaga kas jay na day jay. Di na mo teraramidan na. Ang yanin na hamo, maglakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasahan ni manong. Wala daing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ka. Dumtang to ti aldaw ang makaamires. Napay ngumangalon, manong. Huwag natin kao. Saan mo latan nga italtalay? Nadamag mo ka day, adandanin nakadong parni-pari badong itilugan, gapu iti kinapartak na nga agpataray. Ay, uwan ka nung garon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kwarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot mo nga anadan ti ipasada na. Ay, di palagip kung tumanan kan kuana. Anadan na ti tricycle. Wen takaasimot ni Kwarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumot ni Paribadong. Isumat tinanggapuan na alumastugan. Ay. Kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kwarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan dyan ka day, basang. Diyan ayan ang lungan hon ha, sana? Handa. Ulitin man timbagang basang. Saan ko nawatan? Awan, sana? Handa nga awan. Ado timbagang mitay. Saan ko lang nawatan? Ohe. Kung ko nang bagamay. Amay nga ganawang ha, sana? Ay, kwa nga, main. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tata? Saan nga uyaw day jay? Ibagbagag lang mo't tipod naw. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya ang lungan hon ka, nana. Nauyaw ha amin. Ngayon, aglungan na kita'y habali. Anya, ay, awan na watak ngayong bagam. Ohe, kung kunang maday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iti ospital, Maray. Apay ka di maray. Anya tinapasama ak. Ay, naggapuak ngamin ija ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong. Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta ingkasurutan ni ospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka no ngamin nga agmanihaw. Adagala at anagbalasim nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Naidong party tricycle na iti pader. Alang nga rod maray, tamapanak ija ospital. Si kakadinday taba daw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kadi, meg. Na, pati panagsaom saan ang maawatan. Agsawaw. Ulit man ti bagbagam, jak maawatan. Mariga, agsato yak. Bibig. Iso ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Wey, na isang daw. Nakaros. Tuya. Pati agaw. Nakaros matayin. Nayarado nga ba?
Anyan tungay titsura mo numaikat ti bindatarupam. Hayaan mo pa yan ah. Ayaw na yan ti kasta na pasamak mau ba daw? Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka now. Ay, Kurt, anya ngay nga tati kunada. Anyat napasamak aya at talaga kun kuana. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas lako kuana kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linis siya na kano jay asaw. Isu akas jayin naidong par kano iji-ijay. Kurt, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kuarog. Huh? Takal nga ron ti damage na karag-karag lang nga ron din. Ay, sos. Sigurado nga agriri ni Kuarog inton makita na ti tricycle na. Ay, day tati parikaw. Talaga, nga agriray. Ay, alam tayo nakita ni Paribadong. Ha! Ay, isi ka day tan, pare! Di na, babig-big pa ay. Kwa, nagrigat ka bigbigan. Saan pa maawatan unay ti panagsaam? Yay. Yala sa umare. Pati ni tuyang ngaw. Ibaga na di na maawatan ti sao. Ay, agyaman ka takas talati na pasamakin ka. Imbag pa napila ya. Sa mabalin malingidan iti pantalumay. Yung kirupang awayan. Naglaanin. Yan nga ngay nga ron. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Yay. Sa anak makapasala. Sa kabutang yak. Hindi. Umare. Ay, talaga akabutang da kanton dagiti tatao. Kan awanan. Dakkel ti damage the tricycle. Hiyari na inanana? Huh? Nakabot mo ng ngamatang. Manang. Anya ni himangam. Tana. Umawanan. Isa mo maawa ka. Ha? Bebe ko basa. Ang banan hanganon ina. Han mawanan hautang. Mana? Ha? Ayaw kaya basa. Ano na? May nakaano anya. Bagi kayam ti ako yaw basa. Patawa na Han kahangulan hata. Hita? Nuata na mawanan na una. Wayaran. Ayo, ito anak balasa. Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaan ba daw? Ay, Amerika. Imbalaga. Nga, paada kami. Asal, abasan. Uyang. Madingamain ti aguyaw. Nuan niya ti nakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Nga, paninatan. Uray, asal, nagbala. Uyang. Anya kumapay nga eh. Maibabawi ka di pay. Maha mo akalay unak anak kamas. Yapdosan nga. Umunay ni amo. Iwak ko. Na yan. Anya nga ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak apa nagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong.
Maditi aguyaw, tamangan no si kati mauyaw, iti udi ng aldaw. Liklik ang mga tinapartak a panagmaneho, tapno mailiklik ka, iti disgrasya. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag, tada ni tatabadong diti barangay hall, Kapitan. Ha? Ireklamo, tada nakakita at tiniba na ti sabami. Ay, pares. Apa maruam ka nga agala iti di mo mula. Adda ka di ebidensyada. Asyak tinangala ti magbagada sa baday ta babae, pare. Ay, saan kan nga aglibak? Tada nakakita kan ka. Inlakom ka no kan ni Tasha. Anya ti pamanagnig, mau. Kayat mo ka di, tapaayabak ni Tasha? Tapanagnakan na nga da inlakom kan kwa na? Awan mat ni Tasha ditoy. Sakbay api manaw, nakasaritak. Imbaga na asika tinaglako iti awit na asaba. Ha? Agtatakaw ka? Iso abayadam dyan nalam asabami. Wine, bayadak taw, no da kwartak. Nanatoyang, kasapulak ti kwarta, tamasakit ti anak kong. Kasta kaday, awan kaday ti mabalin mo nga ilakaw. Taba kumati sa bami, taiso kumati ilakok. Ang awan mo tan, taad na nakakita at tinaba ni tatabadong. Ay, unay ka ni badungan. Alah, basang, pautangan ka iti kwarta. Igatang mau, iti agas ti anak mau. Saan ko kumanga awatan ti kwarta ayaw awat mo? Ngam kasapulan ngamin ti anak ko, nana. Iso nga rod a pautangan ka, takaasi ti anak mau. Agyaman ak unay, nanatuyang. Ay, pakibagayo man ka ni tatabadong. Adi na alaan tinabati asaba, ije bangkang. Ay, imbag na nasabat ka paray. Adda ngamin impak pakaasay, tinalam ti sabana. Di mo kanwal alaan ang tinabatay, nay. Payaya nga isakit mo da dya babae, pare. Babaem ka di day jay. Nagdakas ti panagsasaom. Anya ka. Apa nga kinistungan na mo ta, pare. Gapo iti kinadakas day tangiwat mau. Day tapay man ngiwat mo ti sipatig. Anya ka. Pumanaw ka dito. No di mo kaya't anayunak dito. Pagbabawiam da ito nga narabin mo, pare. Awan pagbabawyak. No saan adakas ti panagniw-ngiwat mo? Awan kumat na ramanam. Kukwam pa ita, pare. Mapalis kang tumit laing. Kukwak tumay, ti mauday, apaggaak. No kayat mo. Rugyam itan ti agpaggaak, no kayat mo. O sige. Ay, mapling kanto, no siyak ti agpaggaak. Urayak day tagundaway. Ngem ipasigurado ken ka, pare, Sikati nakabasol. Iso asaan ang mapasamak. Di bagbagam ang mapasamak to kanya. Day tati ko nam. Oho? Ngam no madanon ti bagbagak apa ng katawag king ka. Agluakan tumay. Inteng, agsubsubang kayon samot ka ni pari badong. Una, kaguran nakit din, ti panangibagak. Adi nan taktakawon ti nabati asabat ti akin saba. Ay, nuapay ngamin adin ang maikat ti ugali na nga agala iti di na kukwa. Idi imbagak detaken kwa na. Madikit din ti sungbat na. Iso, kinisto nga ken sinipat ko ti bibignan, Anya, kasta ti inaramin mo ije kumpara Una!
Maditi pa nagdengag ka, idi imbaga na babae ka no ti agrek-reklamaw. Iso nga isakit ko. Nagmadimot ti kasta nga imbagana. Ay, nagrugate a kapanunutan. Ay, wun! Iso ajak nalapdan ti bagay. Tinibab ko na. Jak amo no nagkabibaw ti sungo na. Nay, nan ano tasungaw? Gapuanan ti sinalbag a batingting daytoy. Anya aya ti inaramid mo. Takas ta ti inaramid na ka. Imbaga ka babae na, ti agreklamo di barangay hall. Tiniplak na kiday. Ay sinalbag da di a batingting. Ay, di mo to mga min maikat ti ugalay nga agisawang latan iti sao a makapasair. Di mo kunay na da di man na batingting ti isakay mo. Saan ko nga isakay? Kayat ko lang nga ipakaawat ka. Asaan ka nga min nga agibot iti sarita asaan nga umnaw. Sa anak mo nga agsarita, no awan ti makagapaw. Kahit anya ti pamaneknek mau, ababae ni Kapitan di kong kunam. Imbes asyak akong pare na ti sakit na. Saan mo taday jay? Saan nga umdas dayta, tapno pagatapam ida iti maday. Ay may sakamay. Kay saan tak maday. Dayta ket ti madiken ka ba daw, nalaing ka nga gatap. Kanya ka diti pampanunutam, Tata Badong. No matulungan na kiti parigot ka. Itad cooking ka, to'y napintas a burburan nga asap. Anya ti paramid mo, Tata Badong? Basta itad mo ati pagbagam nga aso. Wain, kung naktumay. Nalakalaing, ti paramid cooking ka. Douglas. Anya nga ruday ta, ibagamon atap no aramida koon. Saan ka diya kanayon ka, di barangay hall? Kadwam, dagiti tanawd no daduma. Uwin mat, barkadak namin ida. Apay ka di? Ikagumaman nga lain ti ID ni Kapitan. Ha? Apay ti ID ni Kapitan. Hanggang madansamot ka na yun iti bulsana, iti pitaka na. Ay nagkapoy kan. Ipamuspusa ma, tapno irwar na. Uno inton makita mga ibati na tipita ka na. Alayom ton, tayo di na. Apay amat matmatam ti aydek di talamisaan ka. Kwa. Napintas ka mat dita kagawan. Sigud mo ta napintasak. Kita man di aydek. Ay, natara ka kagawad. Mabalin ka diya kitain tayo ti ID ni Kapitan? Adan samot ije drawer ti lamisaan na. Iba't bati na ka di jay, kagawad? Ikabil na iti drawer na, no adda ditoy. Ngaminto nagawid, alaan na. Kastagayam. Napanan ka din ni Kapitan na ya. Napanansamot kinita dagiti agdaldalos iti kalsada. Apayaya. Kwa, di na magkulaang no ayan na, kagawad. Adala ko man tamagakan ko na. Astaya. Ay ine, dagayam na lipatak iti tersinak. Dito'y kapaywan, ta inakbasik kitaan. Sige lang, kagawad. Awan parikot. Umayayon ti kundaway. Inakitaan ti ID ni Kapitan, ije drawer na. Apay ang nagawid ka, Inteng. Nasa papay mat, saan pa'y apa nag-aawid? Di magasak lang ang minom. Napan ko lang kinita, dagitag daldalos iti kalsada. Kasta ka day. Nasaya at mat no pinadalusam ti kalsada. Ado nga min tiwara dagiti ubeng. Uwiron. No mapanda iti pagadalan kad, agibuleng damat iti kalsada. Uray mo't dagiti nataengan no maminsan. Agibuleng dalata iti basura da. Mayat mo't kit day, numapan ka iti pagadalan. Kat ibagam, kadagiti ubeng, aliklikan da, ti agiwara. Ay. Adamot basuraan, apangibelengan da. Unan niya. Mapanak to man. Marwam da nga minen nga agiwara. Unay kadagita nga ubingan. Kaadwan na kat nangananda kadagiti chicherya ti iwarada latan. Nakurang da iti disiplina. Iso masapol mapalagipan da. Ay, winning a road. No saan da ang mapalagipan, malipatan damutan. Anya nga iti resulta ti ipaparamid cooking ka. Nalpasan na, Tata. Tayo ka ro din. Itad mon. Sa bata medyo kalsada. Saan ka dumano ni balay? Ta mga nusan nga ipalubos ni tuyang ka.
Angam kasanungay, no makita nanto dyan taasoy di balay. Ay, kita damag king kan. Ano ipakitam? Saan mo tama? Mapan ni balayaw. Sa bagay, angam magure ka man. Pangusaram aya di ta ID, kat saan mo mat nga ID dayta. Babae ni tiday ito nga day. Mabales kon, ninting batingteng. Ha? Kasano kumamabales mo? Baba ni ti ID na? Ha? Ay, away. Naganos pa'y gayam ti utag mo. Ha? Saan kun nga ibagaking ka, ti aramiday? Ay sos, madin sakit di ti aramida ma. Isublim to ka di ti ID ni Kapitan. Nambarak ko mamang isublay. Saan kumot nga iday? Yag mo tong arot kanyak, tasak ti mga isuble, iti nangalaak. Di mon problema, hindi pa nakaisubli na. Awan bibiyang ka, uri mapukaw. Ay, nakitam ka diti, ay dik banang. Nangidiswam aya. Apay asapulom kanyak. Ay, ijay drawer, ti pangikap kabilag. Apay nga awanan ijay. Ay, lagi tinangikam. Awan nga rod nakitak dito balay. Eh, mas daawak man ijay nga ay di. Apay nga agpukaw mailatan. Kasanon, no aramaten da iti dakas awagas. Ay, wunan niya. Ay, masapul nga inak i-report ijay ilay. Mapukpukaw. Tapno sa anak mapabasol no aramaten da iti kalukwan. Ay, mapankan, kabayatan adi da pa'y usarin iti kalukuan ti aydem. Ay, no asino ki di mo tinangala iti dayjay nga aydek. At dalang mo't iti lamisaan ko dayjay. Ay, ingkakit di i-reporten. Saan ka asao? Ay, sige, mapanak adagaws. Sakbay nga aramaten da iti kalukwan ti aydek. At day tati pwisto taglaklakoy dagduduma. At damo dita, ti kinatulag ko at trabahador, at di na iri ka panalaing. Tapno makastre ka. No mairwar mi ti kayat kong alaing. Ibatik tumit tang ti ay dininteng. Tapno iso ti mapabasol ang nagtakaw. Mabales kumutlaing ay, day jaya batingteng. Sigurado nga iso ti pabasulan da. Gapo iti ID na, ang makita da iti crime scene. Nai-report mo ka din ti mapukpukaw nga aydem, inteng? Ay, nalpasan dungaw. Awan ka di ti atap mo anangala iti dayjay nga aydem. Eh, awan. Narigat nga men, ti basta agataplatan. Sa bagay, ay, amangan mo't no nalipatam lang tinangikam. No adak iti barangay hall, ket ijay drawer ko ti ayan na. No agawid ak, alaak mat. Ngam iti alaak iti agawid ak. Awan matan! Apay ngay nga ininteres da. Ay, kan, ja ay dimlaang matiin nala da. Dayta nga ron ti Jack Amaw. Apay ngay nalada ti aydek. Ang ti question. Asino at talaga tinangala iti aydek? Nagapwam, anya dagitayin siyang putmaw. Ay, saan mo apakibiyangan da gitoy? Lanlandok da gitoy. Rimatis ti motorsiklaw. Akin kukwa ka dagita. Kaya nagaduka sa lutsod mo na yan. Mayat, tinapasamak itangal daw, tuyang. Anya kumaday ta napasamak, tamaragsakan ka. Nagbaligiak. Agpagkakak taw, inton matilew, ti kaya't kwa matilew. Asino kumati matilaw. Ay, orayin ta ti pasamak. Addan tumapan mang tilew, iti awanan bain anang tiplak iti rupak. Diyak maawatan ti kayat mo asawang. No saan ka makawawat, urayim langay, ti sumarunaw ang mapasamak. Ay pagarupan siguro tinangala iti aydek nga agbaligi iti inaramid na. Apay, adda ka din jay aydem? Un ka no. Mapanak, takitaan mi ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangaramid. Adda ka no nagtakaw iti parts ti motor. Kit adda ka no ijay ti aydek. Ay, nasayaat mo't no adda ti CCTV iterwar. Tapno makita anaimbag. Ay adda ka no. Saan da mamati asyak? Ta nalpas mo ten ngayon bagak amapukpukaw ti aydek. Sakbayan na pasamak ti panagtakaw. Naimbaglaangan tana i-report mo adagos ti pan nakapukaw ti aydem. Ay, maamuak ita. No asino tinangala iti aydek.
Ingka nga rudan, tapno maamwam ako na. Sige nga ron. Mapanakon. Dungo! Nay, apay nga paray. Kadwam mo dagiti pulis. Iti ka ano man. Saan nga agbaligay? Iti kinadakas, iti kinaimbag. Ngati kayat mo asawang paray. Saan ka ang makalibak? Ha? Sakbay nga imunag ka, iti pagtagilakwan. Ingkabil mo timas ken sunglass mo. Di mo amaw nga iti ruar paylaan kit ada CCTV. CCTV paray? Oo! Ti ko na magbaligi ka. Ti paimot ay dikti imbatem tapno mapabasulak. Wala kang panunot. Ay, pakawanan na ko maparay. Saan kun nga ulitain? Ay talaga asaan ang tamabalod kan. Sung batam, ti naramid mo. Ay, pangasim ka diya paray. Di na kumamo ipabalod. Di tinakawa mo iti pasti motor. Isaw ti pagdawatam iti pasinsawan no pamakawan. No, pakawanan na ka Ay, tulungan lang ka diya paray. Ay, yakayat ti mabalod paray. Yakayat. Kunak man no, pag-aakandak ako na. Anya tinaknakan mo, tay naramid mo ti kasjay. Ay, pangasim. Ta dumawat ka iti pamakawan, iti aking kukwa iti pagtagilakwan tuyang. Saan ka day adimawat kan iti pamakawan ngam saan nakapinatkan? Eso nga anusam ti dusa tinaramid ma. Ay, madigayam ti agaramid iti dakis tuyang. Ay, di naktultuladain. Ay na, mabalo daksan. Nagalasan nga'y numabalo dak tuyang. Ay natatabadong, iti ka anuman, maditag takaw kan agibanas, nang runa, no sika ti aking bason. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdenhay. You know what makes so effective, especially when it leans into romance or relationship drama? It is not the kind of romance that comes with flowers, perfect words, or dramatic confessions. It is the kind of romance that lives inside ordinary stress. It is the kind of love that gets tested by rice, tools, favors, neighbors, and the 1,000 little frustrations that slowly pile up inside a home. And that is exactly why this story hits harder than people might expect. At first, this episode sounds playful. It opens with that familiar community energy, people talking fast, joking around, borrowing this, borrowing that, asking favors like it is just another normal day in the barangay. And honestly, that part feels so real. In a close-knit place, nothing stays private for long. Everyone knows who borrowed what, who failed to return something, who is always asking, and who is getting tired of being used. That kind of setup already creates comedy, but underneath the comedy, there is something more painful starting to grow. What really stood out to me is how the conflict is not built on one huge betrayal. It is built on repetition, a little borrowing here, a little forgetting there, rice gets borrowed, tools get borrowed, a tricycle gets borrowed. Then things do not get returned on time, or they come back damaged, or they create new problems. And when that keeps happening, the issue stops being about the object itself. It becomes about respect. It becomes about responsibility. And inside a relationship, once that feeling of respect starts weakening, even the smallest issue can sound like an insult. That is why I actually see this as a strong relationship episode. The romance here is hidden inside domestic tension. The wife is not only angry because materials are missing or because the work at home is delayed. She is angry because she feels she cannot rely on consistency. She feels like the home is not being handled the way it should be, and in a marriage, that feeling is heavy. Because when one partner keeps saying, later, 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 the other partner starts feeling alone even while standing right beside them. And that is such a painfully real theme. A lot of people think romance stories are only about falling in love.
But for me, some of the best romance stories are about what happens after love becomes everyday life. After the butterflies are gone, after the sweet words are no longer enough, after bills, chores, favors, transportation, food, and public embarrassment enter the picture. That is where real emotional writing begins, and this episode understands that. I also like how the story uses humor without weakening the emotional truth. The comedy is everywhere. The way people keep borrowing, the excuses, the back and forth, the gossip, the almost absurd chain of small problems becoming one giant neighborhood issue. It is funny, yes, but it is the kind of funny that comes from recognition. We laugh because we know people like this. We laugh because we have seen situations like this. We laugh because in many families and barangays, one borrowed item can somehow become a full-blown relationship crisis by sunset. But let us talk about the emotional center. The emotional center is not the borrowed rice or the tricycle. The emotional center is frustration meeting affection. Because even when the wife is annoyed, even when the house is tense, even when there is nagging and complaining, you can still feel that this is not a relationship built on hatred. This is a relationship built on exhaustion, familiarity, and a kind of love that has become rough around the edges. That is what makes it interesting. If there were no love left, the fight would feel empty. But because there is still attachment, every complaint feels loaded. It feels personal. It feels like, why are you making life harder for us when we are supposed to be on the same side? That question is the heart of so many long-term relationships. And I think that is where as a character really works. He's not written like a polished romantic hero. He feels like a barangay man shaped by habit, social obligation, and the messy reality of community life. He wants to help. He wants to keep things moving. He probably does not even see some of his choices as major mistakes in the beginning, but the people around him do, especially the ones sharing a life with him, and that gap between intention and impact creates the emotional tension. Because in love, intention is not always enough. You can mean well and still fail your partner. You can be kind to neighbors and still be unfair at home. You can be generous outside and careless inside your own relationship. And this story quietly points to that. Another thing I found strong is the role of public embarrassment. In a barangay setting, relationship problems are rarely fully private. Neighbors hear things, friends comment, someone always adds gossip, someone always turns pain into a joke. That makes things worse because now the conflict is not just between husband and wife, it becomes social. Pride enters the situation. Shame enters the situation. Defensiveness gets louder. And when pride joins an argument, reconciliation becomes harder. That is why this episode feels more layered than a simple comedy sketch. It is showing how love gets pressured not only by personal flaws but also by community dynamics. In a tight social world, your mistakes echo. Your borrowed problems become shared problems. Your domestic issue becomes neighborhood entertainment. And that can make a person feel trapped, especially the partner who is already carrying emotional weight in silence. What I also appreciate is that the story does not need huge melodrama to say something meaningful. It is all in the little details. Unfinished repairs, missing materials, the inability to cook properly, borrowed rice causing trouble, and the tricycle issue turning into a bigger symbol of irresponsibility. Those details matter because they show daily life intimacy. Home is not abstract here. Home is practical. Home is rice. Home is labor. Home is timing. Home is what gets returned and what does not. And when those things collapse, romance starts collapsing too. That is why I would call this a mature kind of love story. Not soft romance. Not dreamy romance. But survival romance. Partnership romance. A story where love is measured through dependability. If you ask me, the saddest part of this kind of relationship drama is that both sides can feel justified. One side may feel pressured, nagged, and misunderstood. The other side may feel ignored, overburdened, and disrespected. And because both have emotional reasons, the argument keeps circling. Nobody feels fully seen. Nobody feels fully heard. Yet beneath all of it, there is still a shared life trying to hold itself together. That is what gives this story emotional weight. And honestly, this is why remains relatable. The series understands that the most powerful stories are not always about extraordinary people. They are about ordinary people making ordinary mistakes that become emotionally unforgettable because they touch real life. Viewers do not just watch to laugh. They watch because they recognize their uncle, their neighbor, their spouse, their parents, maybe even themselves. And from a relationship angle, the lesson here is simple but strong. Love cannot survive on familiarity alone. It needs accountability. It needs follow-through. It needs respect for the burden your partner carries every day. Borrowing without returning, promising without acting, laughing things off when the other person is already tired. Those habits slowly damage intimacy. Not in one dramatic explosion, but in tiny cuts. That is exactly what this episode captures so well.
So even though on the surface this feels like classic chaos, underneath it I see a very human romantic truth. Love in real life is rarely destroyed by one massive event. More often, it is worn down by repeated carelessness. And in the same way, it is also repaired by repeated effort, repeated honesty, and repeated acts of responsibility. Overall, I think this is a very good Ilocano relationship episode because it blends humor, barangay realism, and emotional truth without losing the cultural flavor of everyday community life. It feels lived in, it feels local, it feels authentic, and most importantly, it understands that romance is not only in sweetness. Sometimes romance is in the struggle to keep choosing each other when the house is noisy, the neighbors are watching, and patience is running low. That is what makes this story memorable.